Afha ndi hone fhethu hothe hune mufumakadzi avha vha miṅwaha ya 47 variho vha hone vhukhudo havho. Fhedzi zwazwino vari vho fara ludongo nga ofisaho kha fulo ḽa u lingedza u phulusa muḓuyo wa havho. Izwi ndi nga murahu musi mukalaha vhane vha vha khotsi yavho vho sainiswa manwalo ya sia nnḓu iyo i si tshavha ya muṱa yo rengiswa. Vha muṱa vha ri khotsi yavho vhane vho no vhesa mualuwa vho itiswa izwo vha sa pfesesi na uri vha khou ita mini sa izwi vho no ḓivha na thaidzo ya muhumbulo. I want these people to be arrested because this woman who bought my father's house and is fighting for it is even bringing thugs to the house. Vhadzulapo ava vho hanganiwa vhukuma vhari vha tsha ḓivha vha yo toda thuso lurumbu rufhio uri vha kone u wana mahaya avho murahu. Vhari vho no lingedza zwoṱhe uri vha kone u phulusa mahaya avho. My problem is that my mother's house has been sold and bought by a councillor who still has their own home. Muhwelelwa kha milandu yeneyo vha khou hanedzana milandu yoṱhe ine vha khou poma kwa yone hune vhari vhone vha murengisi wa dzinndu ari mulayoni nahone vho rengisa muḓi wa manki vho tevhedzela milayo yo fanelaho. It's one person that I know. I don't know if there's another one that I don't know, but it's only one case. But as far as I know, it was dropped because there was no evidence. The first time he said me and the father we sold the mother's house. The second time she changed the story, said no, the father is mentally ill. Ho dovha hafhu bviselwa khagala na vhuṱanzi ha uri vhaṅwe vhashumi vha masipala vha vha tshi khou ṋetshedza vharengisi vha dzinnḓu zwidodombedzwa zwa vhadzulapo nga nnḓa mulayo. We appeal to members of the community who might be having any relevant information in relation to the allegations to come forward, so that the municipality can be able to constitute a formal inquiry with regards to the allegations. Vhadivi vha mulayo vari fhungo iḽi ndi khanganyisa nahone ḽi kha ḓi ṱoḓa u sedzuluswa nga mulayo arali hovha huna zwiṅwe zwi songo tshimbidzwaho zwavhuḓi. For every sale of immovable property, there must be an offer to purchase that is entered into, which will be duly signed by all the parties involved. So in this regard, did they sign any offer to purchase? If not, then that particular sale is void in law. Mulandu uyu wono livhiswa khothe fhedzi vha zwigwada zwenezwo vhari vha kha ḓi saliwa murahu nga vhaḓinḓa vha khothe.